Avgust'ta aktivist kişi var. Surangan günde zaten taş yazılıp turadi. Deputat sözüne yol bolsa позициясына ант берип анан кийин ишине киришет. Соттогон сот. Мен заказдардын жана саясий буйрутмаларды аткарат. Сен болбосо сенин 2-3 адилеттүүлүктү орнотобуз. Kelgeningizde bir rahmatla koyuş, ben oyunca bu adaletsizlikte gösteren bir günde özümdagi 5 oklama. Her yerlerge kelgende şu Türkçüne hocam, kumtar degen özünün